Pulangay o tama matini Paalomo may steya o peste O lefte au o te fiata atu E alofa Yesu mo oe mau Pulangay o tama matini Paalomo may steya o peste O lefte au o te fiata atu E alofa Yesu mo oe mau Pulangay
Yeah. Ia le tua le ne fiafi. Yeah. Can you guys hear me? Check 1, 2. Yeah. I guess we're good. We're good. Yeah, mua ona si ile vi inga malfaftai ile tua. Ilona lofam no na ngalilei ona ua whapena o tātou wheiloa I ho I le nea fiafi. Ia I lunga o tātou por kalama o whaingoa inga o le Jesus is the Answer podcast. I le nea fiafi. Whaptai le tua ia ua maua le nea manoa tā ua. Ia ua tātou mafuta ai. Whaptai fo I le tua I le ola ma le malosi o lo tātou maua pea. Ia I le aso ma le aso. Amen. Whaptai I le tua ono a manoa tā ua. O loo tātou maua pea I le aso ma le aso. Amen. Le ave le vi inga ma le whaatai I le tua. Ia ona o mea sili ua ia whaia mo I tātou. Tari tonu fo I le nea fiafi ia tele o I tātou ia ua malolo mai fe au mga luenga o le nei aso. Tari tonu fo I nisi fo I o tātou a inga. Ia ua whapena ona usu I ngā luenga I le nea fiafi. Amen. Ia ai te tonu ia o loo anga le lei ma lofa le atua ia I tātou uma. E le tūla fo ia e le atua o ona tangata. Amen. O lea ia e whaapitai ai le atua. Ia ona o mea sili ua ia whaia mo I tātou. Ia I le nea fiafi. Ia e whatalofa atu le nea fiafi lungo le tātou YouTube channel. Ia o le nea fiafi ia ua amata I nā I le tātou Pokalama live lungo le tātou YouTube channel. Ia e whataitai e le tātou Pokalama I lungo le YouTube channel. Amen. Ia whaptai e la I le tua ona o nei a wanoa matango fio o tātou maua tātou te mafuta ai. Ia Ea foi, whaamalia tu foi nisi o tō tele o tātou wōmpa anga o lo I lunga o le YouTube, o I lunga o le Facebook, ia e le o yes tātou live le nea fiafi lunga o le tātou Facebook I le nea fiafi, ia ai talu pe I le tua, ia lawa umanga I shared our YouTube channel on my Facebook, so please click on the link so you can come into our live on YouTube channel, please. Amen. So please share our live tonight. Amen. Ne fiafi. Amen. Ya mua ona o whatalo whatu ne fiafi. Ya I nei o tātou a inga wōmpa anga o le tātou pokalama o le Jesus is the Answer podcast I le ne fiafi. Ia ele ngata I lea ia o te whatalofa atu I le pa ia ma le manu si o tātou o tunu. I tupu mai e a mata mai maunga tele se I pa ia maunga iti. Ia I le ne fiafi whatalofa atu ai Paul Kalama I le ne fiafi. Le ngata I lea ia e whatalofa atu fo I le tātou Paul Kalama I le ne fiafi. Ia I feo ia tala lei I sunga I whawhiangainga mō tau wharitua. Ia te tonu o manuia o tau le lofa maleanga le lei o le atua. Whaftai le atua ona o la o tau nofo te talo e le ngata I leo le upo o tau la unga ina. Ia I lea sa ma lea sa.
ia au au ta mawhanau ina ia whapena ona malolosi le ngā luenga le atua le ngata i leo langa ina ia tu ina atu i le atua ma ia tu mau i le atua lea ia e whaatalofa atua i le polkalama i le nea fiafi ia te o tau le nea fiafi o tau sunga i whawhengainga mo o tau whalitua. Pea lava se mea o lo o tau maua ai le nei polkalama mo lo o tau ngā lulua e le ngā luenga le tua. Ia maa lo le on sa i le ngā luenga. Lea ia e whaatalofa atua i le tātou polkalama ia i le nea fiafi le swafa manu maa lo o Yesu ke viso. Amen. Ia te o tau le nea fiafi. Amen. Ia ona se e mere o sa whaatalofa i nea fiafi. Ia si o tama wha lea nganga le sunga le whawhengainga. Ia wasli i se take ma le whalitua ia wā. I se take le nea fiafi ma le nofo ialo. Patalo whātu polkalama ia te o lua nei o mātua wha lea nganga. Whaptaila o lua nofo te talo mo le tātou polkalama i le ngate leo le au nanga i le atua. E ala i le tāla ina o le awhionga pa ia le atua ma le tāla i le upo le atua i lunga o te penga whailangi. Whaptai tele lava i le a o lua lango i le tātou polkalama i le ngate i le. O la o lua te talo ia i aso whaisoo ina ia whapenao na maua le malosi ma le olo. Ia e tautua ai mo le atua i lunga o te penga whailangi. Hallelujah. Tupulangai o tamamatine Whaalomo mai se ia o pese O le te au o te whiata atu E alofa Yesu o oe mahu Tupulangai o tamamatine Whaalomo mai se ia o pese O le te au o te whiata atu E alofa Yesu o oe mahu Tupulangai o samolo atu O mai o tātou o umangi le tupu O ia lava tātou te moa le ola Atoa ma le sao ngotonga O mai Tātou maruru e patasi Ua pupu lava le taini O mai Yesu o le atoia Dio mai O fia na matu ina nau O ni mea ia le tu mau Ae sau loa oe ia Yesu E te mawai le file nu Tupulangai o samolo atu
Ia, whamali atu ono le motusia atu o le tātou pōkalama i le ne fiafi. Amen. Ia ai whamali e pia whai e motu atu le tātou pōkalama ne fiafi. Ia i lunga o le tātou YouTube. Ia o ne fiafi ia o le teimo mua le ua whataita e le tātou YouTube. I le tātou pōkalama. Amen. Ia a whai ua. O motusi atu le tātou pōkalama ne fiafi. Ia whamali atu. Amen. Ia ai whaftai le tua ia o mō tamwhai lava le whiri e tau whaaleanga ia awane i tau nuu tātou pōkalama ia ai talo le anganga pa ia o le tua ina ia whapenao na soswani me ne fiafi lunga o tātou pōkalama ina ia whapenao na tau nuu manu ia le upo le tua i le ne fiafi. Amen. Ia whatalofa atu nei o tātou wao sina ia tamama tina matutua si o tātou watunu ia whataila o tau tapo inga whatai fo ila o tau talo whapena olo o maua pe i mātou o tama whanau le malosi ma le ola ona o la o tau tapo inga temi uma mātou te urufafo atu ai ia awafe au mga luenga ta tonu ia olo o tau tapo inga mo la o tau talo ia olo o maua i pe i mātou le manuia mai le li i ale ngate leo le malosi lea ia e whatalofa atu ai le pōkalama i le ne fiafi mo o tau whatalofa atu fo ina i o tātou wō ma a inga ma tātou paanga i le ne fiafi ia i le swafa manu malo i Yesu Keriso malo le usai malo fo tau tai i le nei aso i fe au mga luenga i le ngate leo tau singa o tātou a inga lea ia e whatalofa atu ai le pōkalama o le Jesus is the Answer podcast ia i le ne fiafi mo o tau. Amen. Ia ta tonu o lo o manuia uma i tātou le alofa ma le anga lei o le tua. Amen. E ta tonu ia o lo o whapena o lo o lilingi mai pēa whamanuianga le tua i lunga i o tātou a inga. Ia e maise o tātou tangata. Amen. Ia o lea ia e le whaititi ai le vi inga ma whaptai i le tua. Ia ono mea sisiru o ia whaia mō i tātou. Ia i le ne fiafi o le ne fiafi o tātou pōkalama. Ia e le umis tātou pōkalama i le ne fiafi. Amen. Ia ono le tamwhai, ono le motu atu o le tātou pōkalama. Ia i le ne fiafi. Ia ona o sau e whakaika i le tātou YouTube channel. E whai le tātou lai pe po le ale. Pe le lei. Ia ai nau nai mea ngai lo o wha whai mwhawhita o le te mine. Ia. O le whai motu atu. Ia. Ai. E lea tātou whataita i tātou te iloa i le mea o la tupu. Ia. Vi ia le tua. Amen. Ia o se whatalofa na. Ia mas whamalo na i le ne fiafi mo i tātou. Le tātou a inga wompa anga o tātou pōkalama o le Jesus is the Answer podcast. Ia i le ne fiafi. O whea lava le mea o e maua mai e le tātou pōkalama ma e matamata mai e. Whatalofa atu tātou pōkalama. Whaftai le whatanga ina o le tātou pōkalama. Te tonu o lo maota. Tonu o lo lawa. Whea lava le mea o e whaanongolongo mai e le tātou pōkalama ne fiafi. Whatalofa atu le swafa manu malo Yesu Keriso. Taton o le a tatou wō i le upu le atua i le ne fiafi. Amen. Le a aipo le a se upu o le a whapena o manga o le anganga pa i o le atua. E tātou te whaasoa ma tātou tala noa i le ne fiafi. Ia i lunga o le tātou pōkalama. Ia ai le amatanga ina la le tātou pōkalama. Ia se i o whaia se tala amataina i le tātou upu whaasoa. Ia i le ne fiafi. Vi ia o le tua le mātou tamā. Whaftai le li ie. Ua sauni lo atali ina i le li ie. O te
whaamalosi I lau upu I lungo te penga whailangi. Tano atu te whaalangolango I le mana o lo wanganga pa ia. E te whaatautala I a te au, e te whaamanatu, e te whaupu I a te au I lau upu. O uma ona e saunia. Mo I mātou le nefiafi whaamanuia I e o le a maua le avanoe whaalongolongo I lau upu. Ia whapena na pa u lau upu I lungo se whatu le lei, pa u I lungo se ele le lei le li ie. Ia ina ia tupu maola mtu maupea, ia te oe le li ie. Whaamanuia le whaalongo lau whanau. Ia whapena o na tūlangona lau whetalai atu anganga pa ia I le nefiafi lau upu e whai ma whaamaro si anga. Iau mātou wola au na mo fio le li. A bea foi lau upu le nefiafi whai ma si whaamanuianga I si anganga ma se loto lo whaavaivai. Le ngā te lea ia manu malo si anganga mo o Yesu ke wiso I le nefiafi a wale manu malo e saunia mo I mātou tama. Lea le li ie whaktai mea uma awangi whatanga se mea le au mai e ia te oe le li ie. E sau noa oe le nganga pa ia I le nefiafi. E ala I la upu le ta mai U le nei porkalama mana manuia. Maua se nganga fau mo la wafio. Ia ole vi inga wha fo intu mau pea ia te oe. Amene, amene. Ia vi ele tua, nei la fiafi. Ia. Amen. Sa imayasi. Ia. Titi, on sa ele titi mea.